Yang punamak pusarasunda sarmani fake news ki manhuna taram lok sare ngasi manhuna ki topic se Supreme Court dismiss police plea on judges recusal haibse khana janabani madudi Manipur State Police ki site gi maroina phe encounter cases sing ibamna petition file tor matungda paikhalakpa case sing da khar chenaba khar yawba police ki adugumba miyoi singna Supreme Court ta plea ma file torpani madudi judges sing kari sing ki ban sing se recusal है दिशिंदोपा याहन बिदन बगी अदुगुम्बगी रिक्वेस्ट ने अदुगा मरुइना रिक्वेस्ट मसागी प्लीज कायदे लाकपुनो हाइर कांदा चाथरिबा अखोइगी इबमना थांगलखिबा 1528 की फेक एनकाउंटर केसेस सिंगति खरा खनगलगा चाथरप कांदा जजेस सिंगी करिगी माइकैदगी security personnels were murderer kain hairapasi swaisida nungaitaba moral da solli ka haibagi film sing kari sing lakpadagi chalakpagi Supreme Court yong koi wafam sani adubu ngarang se Supreme Court ki yamna landmark haibate landmark verdict amada adugumba plea do dismiss tawre madu gi karimta mathok tade aduga chathariba huju chathariba CBI gi SIT kari gi leriba aduga sigumba judiciary constitutional kenosing sida chingnabam thokte haibagi integrity dum leina thabak tawba ngaktani aduna chingnabam thokte haina dismiss tawrupagi film ni phibam singse पुलिस की स्टेट पुलिस की मन पुलिस साइट की चला कांदा सुप्रीम कोर्ट योगिबा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आइबा कांदा बरोइना फे एनकाउंटर केसेस सिंग फाइल तौरखिबा बरोइना एक्स्ट्रा एजुकेशन विक्टिम्स फैमिली मणिपुर की करी खलंबय स्वाइगी एरिया सिंग से खना जनबगी तंजादुनी ngasi lojagadawa loren lengjan biriba case singti agi yari thangtang phambiriba se posangbam dhanakuma retired IPS officer ni yanan badai tamu dhanakuma taram noksari alu tarum kai oid lengjan biriba se khogenda khomram ni editor sanga express ni adugi tawgen taram noksari ado yeta thangna phamini jari base Basant Kumar Warepa advocate ni loina ibam gisu council ni ai Basant Kumar su taram noksari yanan base Basant Kumar laksap tai madudi ngarangi maruina thangalakhamina ruling of the plea loksan gre basi hiraing chatharani ibanggi site ki masi kamaini yengi karim ganda ngasai ki police ki makeri ki salak pase swaisi moigi maruina husik policy security personnel were murderer haibagi adugi remarks to police ki moral da as a whole maduna second da we habagi kainom su faudi kamai obligation as a whole quite a kind of say murderer have wise basi karamba context the kamaina Supreme Court na observation the kamaina high ki bage high report ko kitang hana nainabam da ka hadi from the case the high say mamang say ki judgment the 2017 July ki judgment the Supreme Court na CBI the special investigation team ma sembal la kan da case ni fugani thoi investigation to have ni adu high investigation si local level matung the kanogi same year gi 31st December 27 this is the case local la kana madugi outcome ama putho on have ni adu CBI gi SIT gi maike gi there has been a lot of inordinate delays like that ahan bada kano the victim the FIR panba adu gi photo kano petitioner gi maike gi court place to matung the court na hanjan kano hojiki investigations the pain the bakar lai bagi akon bada kano July gi tarikh kuntra 2018 da CBI gi director se court na by personal appearance to one court ko ni court ko bo se the CBI gi director masala kan da CBI gi director se the grill the one the CBI gi director na je koi case ani madi investigation loire aduga case ahum ma so koi kano ongoing scrutiny tawri almost loire bagum mali ta adai da huziki case ani loiba sida Manipur police personnel taramari ki mathak da charge sheet file tawre na CBI gi director sen thami court na haibadi and madai da that means hadi CBI na FIR ma 302 gi makha da murder palakan da case ma restart tawre do investigation tawre adu court na piriba observation du di according to you haibane hadi CBI gi matungina CBI na investigation tawre 302 palaga adu makha da charge sheet tawtar gi CBI gi mien da gi di hariba general police personnel sing adu mihar pagi charge to ne ba adu da CBI da direct to ne ba court na masa own observation da murderer ne haibate ba si posi clear to ba da ka khale adu na
ngarang gi judgment da su yang clear on haire ko na haidi piriba observation duna in any case kano da investigation da duga trial da masi influence to bunate masi trial court trial case ma trial to was the Supreme Court khudi da tingjin ba yabnate aduga the agree or parties in the trial court ki outcome sing the pain regarding makata na high court jatpa degi apex court laga dugi tokan procedure lakadam aduga mo sumaina kaino gi koi bu murderer hai na court case sama thajlak pa se and I think it seems to be a bit premature na thamni okay yanan bagi keno se aduga menoina Supreme Court ki ngarangi verdict habatai swai de kitang tentang na yan han bi raun se kamai thambi ningi Supreme Court ki verdict is clear roi adi akoi India na moroi na train na koi na upang train se kaino kan accused na Indian national flag fire ga accused supporter ga release la ko ba so for example kaino gi Kashmir ki Khatua ki case to the Kashmir ki crime branch na investigation to roga उसकी रेपिस्ट की मथक चार्जशीट फाइल तौर चार्जशीट फाइल तौर क्वाइंग एक्यूसिंग अखोई कहोना CID ना क्राइम ब्रांच ना मथक इन्वेस्टिगेशन तौर से कोई पेंदे अखोई फेयर ट्रायल फंगोई अखोई CBI ना थिगहनबीओ एक्यूज मसाना सुप्रीम कोर्ट मूव तौर अखोई मोइना फ्रेम तौर चार्ज अखोई थाजदे अखोई लान इम्प्लिकेट तौरे CBI दा सिनबीओ काइना मूव तौसलप सुम ट्रेन अमखक lakpase sigi posida aina kan matung ilak gi pone na khale following the sai same path ne sam na somewhere delete to honing ba delete to hon bagi genom sudum phok do binte human rights activists singa thank you whatever ai mathang ke tamo don kuma lak sap tai madu de somewhere hosik puti chorona thambi kre maluti court ki judges singna makoi na thambi remarks se sab chana CBI na lankhalakpa charge sheet madu 302 ki section du palga charge sheet ama file tor paduda o nakoi na hairi se security forces were murderer haibagi remarks tuni swaida haina budi le madu di chapchana phanamaral leire haragasu until and unless guilty is proven tasengna mahak mihat pani natraga sida chena bani haidi chapchana haibi yati haibagi nom sudum leitabdi nate police ki side tagi thamakhiba piba remarks sing do ताब ओनगिब नत्रगना खितंग सोखिबदगी हाइबददी मोय हाइदि हाइरे मदुरि सिक्युरिटी फोर्सेस माइना हाइब काडुरा एज ए होल सिक्युरिटी फोर्सेस की मोरल सी सेकंड नोय निगली नुंगायंदी हाइबगी फिबम दु कन्न फाउदबदि नते तामोथन कुमादो हे सुप्रीम कोर्ट योरखिबसे नुंगाय तबदुना योरपगी फिबम दु उबिब्रा नत्रगना समय मयामना फाउनरिबा चलम द्रसु याबजानी अदुगा मसे ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एज होल नेशन ना फाउबिरिचना अदुमाइन तौरगा चथरिबा हियरिंग सी डिले तौननबगी मदु टेक्निक अमु सुमाली हाइना फाउ कमाई ओपिनियन पिबिनिंग सकरने इहालान बदाइन थमजेन मुसी करने हौजिक चलिबा सुप्रीम कोर्ट ता चलिबा पिटिशन जे हाय इहालान मुसी पुलिस डिपार्टमेंट ना तो पिटिशन नते ओके पुलिस ने चप्पा है जिधर अगुई ताबी रिव्यू में लान लोग भी है पुलिस डिपार्टमेंट ने एज ए डिपार्टमेंट करना तो उन्नति है जज रिक्यूज तो व्यू जज सिंधुपियो ना है बहुत पुलिस डिपार्टमेंट ना है उन्नति कैसा कि CBI ने चार्ज शीट तो रे है वो ऑफिसर अनी खक अदुगो मोई के चार्ज तो मिलना वो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ मोई फाइल तो उन्हें नंबर 2 the question of recusal ko recusal le di koi ga hojik chathre ba hearing the vote toriba judges madan lokur na the EU lalit na ani ji nataba atopom na tabiu ani ji masana withdraw to biu ke sidagi haibu ne ba adu ai observation da di madu hairu gi thu ba mane privacy ke su ground le tabra kale मरम तौरी पोसिदी सुप्रीम कोर्ट इफमना केस हम थांगले थांगले हाई से एलिगेशन से 1528 केस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन ले गए ना एलेज तौरे अदे सुप्रीम कोर्ट ना हम सुमथम तार कांदा जुलाई 2016 ना हाइरे फरेनो सुयाना हाले हारगदी डॉक्यूमेंट के गेनो पुथरो डॉक्यूमेंटेशन हंग कांदा दी केस हुंबुनी थ का की डॉक्यूमेंटेशन कर लेरमे अदु अतै अरेमगी डॉक्यूमेंटेशन फजन लेरमजे इबंगी साइड तजो अरना हुजगी जुलाई तांग 5 जिदा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर
instruction pire madu kai no da noina 1528 hat khari bise sigi yari gai documentation semo semok pose noina maru an include to bodo poti where judicial inquiry has been conducted judicial inquiry to bu adi National Human Rights Commission na examine the cases adagi family de khangde amadi khangde moina written complaint on to filing to bro aduma case me mana category khara khaidu o case me document to mathang pukhol on to gi honorary direction ji ibam da supi adagi ate interested parties in the sinare sinabe matungina July 2017 the case on laukanda out of 1528 sida 655 ki documentation pire adu documentation pire matam sida CBI na sorry kanona Supreme Court na CBI da no officer manga gi SIT ma semo asi war footing de yamna priority de investigation to godam ni direction ko samna the pire direction ji mandamus khome mandamus sai with the karimba public authority or the government agency or corporation ledna authority na magi constitutionally tawun to kum mathu do tawurta taraba adu mathu do tohannaba adu ma direction amu ko piri okay no ana high post de la e poti ke no da Supreme Court as it is na case individual in hearing to bonate overall allegation me amji yenga magi proper course of action under the law chatho haibagi pot ne ana maside piri Supreme Court piri direction number 1 CBI na proper investigation to FIR chalu thuna to aduga kaima maran lerna taga charge sheet da kali jaga charge sheet toro aduga madugi relevant court mai bichar to jeni haiba gaktane ana Supreme Court na piri badi independence of kano CBI independence of lower courts who are going to deal with the cases hadi CBI na charge sheet thangal en khalaji madu hearing the my competent court to anlaini adu court ki functioning sidai da atai na interfere to duna Supreme Court na supervision to gan biraga moi independently to to haibani ana Supreme Court na July ki tang kuncha da comment ama director ka bill to matam da comment am pi gre haidna Supreme Court na individual cases charge se to case to ki da influence ro ko do nati ade Supreme Court na CBI ki normal course of investigation to nge da moi interfere to ko do nati aduga lure ipoti uji case satra ga ngarang court ki kano judgment to clearly palle hujik to report sida CBI na investigation to buda moment na to dre CBI is biased to SIT is biased to have allegation amata lete and the fact was admitted by the Attorney General na Supreme Court admit to riyo CBI the SIT na biased labor court ki report lete na okay amahare number 2 the मोने थांगले केस है केस सी डील तो गदर कंसर्न लोअर कोर्ट है तरह सुप्रीम कोर्ट के मखा लेव कोर्ट ना लोअर कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंस ओवर पोचुल लेते अदु हाय रिवा मर्डर है पोची तसेंग बदी तोंगानो कंटेक्स्ट में हाय बने मम दी सीबीआई की डायरेक्टर द नो इन्वेस्टिगेशन थुना तौद्रे थवा याउद्रे यू आर ड्रैगिंग योर फीट एना सुम हाय बकांसिदा अदु अदा हाय रे दगे फरे अदु दिन चार्ज से तौरे खोले हाय रे accused of me power ko pele rang arrest over to the area then means nang sigumba mi asan serious violation of human rights lero case njida gasi ba mi to fa de mo to de adu ge nang murder man are you going to allow all these murderers to walk free have never yam general level comment never particular case ma da kari de to amata nati yes final oiba judgment gi ri ofam sunga nate context of the on written the taw nate verbally sabada hai gibni hai do so rom de CBI na charge sheet marona basanta super bidi lankhal du gi matung ina CBI da hai bagi pot ne adu ai du da hoi reading of the context tu kitang khara ke hai ni khara tayona na khara nuai ta na khara he na lokhi bagi wafam sing ne chalam da sum jab ni hai bagi observation ni ko da chalu raga su recuse to bagi ground laite hai maram di Supreme Court ने decide तो उन्होंने तो केस नहीं दिया yes Supreme Court की थी my mandamus में पीक रहे my direction में पीक रहे direction तो follow तो है बे follow तो उधर ये एक बखत नहीं मतलब नंग तो उसे लाली न तो नंग investigation माइन तो वो नंग CBI interfere तो उन्होंने ते और court proceedings लाकर तो court तो proceedings से माना interfere तो उन्होंने ते है जो अब ने Supreme Court की judge की role लेती है वो trial and investigation था
Exactly. Ado yam seng na context of the reading gi ngasai gi context to reading duma chap chana ado idu kitang kai tare confuse le ramdra ba chap chana understand to ma ba duga karim kan the role of Supreme Court se overall supervision du ne kanam tra identify to guna te swai gi posting ti clear to ma gati recusal gi kenu si please salam tra sunya apni have you open the thank you tamo tawgen as a whole sum yeng bukanda India da handak to ise Maruan ibang gi kari gi swai investigation chatharak pa karim kan da army officer sing asam rifle officer sing chenarak pa haidi sa sitam ming yauksalak pa isum sam nare kan da Supreme Court ke site so che noi chenaba chingnaba lerega di tangai phadra di fauna ka bagi bukta akan ba direction tap tharak padu da su Maruan Supreme Court yam kan saw repeatedly delay in several occasion ni ko kholaga hang bukan da matam jan loisan da ko to mayam sing sigi kanna ta kholak palak bukan da another 300 Assam Rifle and Army Personnel Center अखोगी paramilitary force side थे plus army की side थे around 300 सी मसा की ऐडो individual strength नहीं है army officers की commencing तो बुका अंदर अखोई side थे तो ऐडो केम तले terror मसा की individual side नहीं थे सोम दसुं से तमोन हाईवे रुसु चुंगनी मधुदी department के as whole तो वो हम नते चेनबा मधु केस यावा individual अन्य खंग मसा की strength दा own strength दा individual strength दा होना बगी वापम नहीं दिखाई बा शामोय कराय तो नमा I come but internal support of the letting with the Mali, later the army show as a whole, I am the discipline force and lady 300 total by 300 is a very big number. In Yagi, overall, the army was sing a son upon missing with the yam jamba, but go to in a descending file to call the 300 yam missing. I do give Tagalako plead him to reject over Sigi, Matang to choose somewhere found is a seldom to show upon a context reading though somewhere grad Roma confused over area to Yauna keep with the give to Mali have high somewhat delayed the Wusu Mali have a give of Yori. Overall, coming vacation. Sarasi, who Amadana commands of heavy grab, Basantana Zutam. Supreme Court Narang highly was a court that's a Tarapatabak, the CBI Asaitina, Tarapatabak, Tazabatansi, Avenue. My integrity must be the integrity the top 10 pointing a madam capitality. Karima Mase Tashena ticket pa Saturday with ticket Lagama, the quarter, Makamatanga, hearing Satarakomatam, the Maral level me to the Maral given Maral, which I actually Punjabatavan. Say the Kenta Hangai, Lalam Dragana, Marandugi Kokibatavan. Kanamatan is low, you took the labels on the day. Adana army gi mai kai degi hierarchy armed forces special power act chanaba lamda army na to thabung singni mai of the FIR lokat pa madu lokat hanbi ganu khot ganu degi CBI gi SIT bu thigat hanbi ganu ga na hierarchy court pa adigi amsung khoi state police tagi adigi individual capacity da adu sumaina moida murderer haire manipur da murderers free da ko chatna leire hajna koi police ki moral the solely kholi gaina harapase maranai oibo wafam di oibi ai adu Supreme Court na high wafam du yang kadi aidi hoji delaying di ai hiding dra adu di moi su Supreme Court na haiji laladi marangi rak phangani haibani aw lalam draga na storo haibani integrity de thajaba thamu se chingna ngai lite khote aina haije aduga saiji da sai sarana sai haibada internal support ko ba ka haiba masi ai lei jo hiding de leite jo hiding de tanara bi ai Manipur police ki personal kharana manai to budura mai senior sing kari jeng tanara bi ai madu tanare haida so maduna internal support ni ai jo aina kari mama to kanda ai khang hi mayam tana ba di masana ta bane adu tanai haida so maduna internal support ni na hek High internal support and high do the high the mint of the police department support of the department support of rock and high Bugumba happy to Mali. At the WI, why the men of colors no, army to internal support of a high with the army organization you in the late individual capacity that over to the high the high at the bottom. I have the mind I fetching the Toba, the man, the moon,
लेते बदि अदुम फाउदो बदि नते हैबनि नते मरोना 300 से आर्मी से हम डिसिप्लिन फोर्स ने मरोम दा हैदी छुट्टी मक्ता चलसु अदगी अम तो ड्यूटी रोम दे नानथो ग सोम द कोर्ट की करिगी सोम द चत्तना खोतना तौबसु याम वाबा थबमनि समाय कराय नोमा सर अदुदा हाइनिंग से इंटरनल सपोर्ट लेगेरा लेरोइरा सुप्रीम कोर्ट ना हाइबो वादो ngarang द याम फजरबे कनो द इंटीग्रिटी द असai तमदन कमान जो हाइ CBI की थिगल लाइब थबक से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में मखार थिगलपनी मखा ताब कोर्ट सिंह मदुगी हियरिंग चथदना मदुगी मखा ताबदो दम चथरकदौने अदना CBI की थबक थाजब थबियो अदि सिंगनिंगाय लेते ना हाइबसे सैजिदा इदि अखोइगी अदुम यारब्रा नांगे खर सिंगब खर नुवाइतब लेरसु अदुम याबिरो अदगी आर्मी की कांबुदसु अदुम मसिदि याबिरो हाबते याबम थु इ अदो थमजगे ओके वसंत और पे करी सप्लीमेंट तौने मुना तौबो यार whether Manipur Sarkar dagi police department natraga central government dagi hariba police personnel sing natraga army personnel sing sida support labor do is very obvious hadi India gi khwadi chawba face of the government attorney general se attorney general masamang na sigi recusal gi case khana matab ma Manipur police ki personnel kharan na thariba cases ma openly support do I think it has clear indication layina du khale se adum hadi openly ma na court ta hari bus mai murderer ne na hai bus na keno gi police ta duga security forces the counter agency deal to with the demoralizing effect ama laire ha gi pot ni place to se duna keno gi che petition this the mana attorney general na thawa hakchang yauna peter paje there is something behind it link come to leve feminism another question from my side Basanta is maroina hojik tawre ise kamai obligation amarom da hairadi mayam gi sum human rights activists in observation dadi tharakhiba army gi plea sing kari sing gi adwai gi potuni samsamna state police ki si khakna tabada tharakhiba sina takpadi thijalan ba yabino civil court trial chalan ba chathaba si khoi pam de kain hairakpa petition file torok pase samay karai danoma pay encounter cases singida pay oina dum involved torure haibagi indication dura natagana overall satharakpa casing se human rights dum phawri madudi mase delay ta hunna bi achaupa khujil thorom ni na hai ani si animak punna chumbu manbra kharana kana mane hena khara chumdong wange se masa ya had virus mai tamjage haris when a move to river petitions the one of the contentions say had individual officers in way they were not given opportunity of being heard to never akoi state na representative ni government na representative ni akoi haribu supreme court case da koi individual in the participation do mokung kana phang di habigi pose yam chawa contention amane ngoi move to wasida ada why this the kano yam obvious of wafam di haribu supreme court na appointed ribu CBI the na constitutor SITM investigation to casing the pakhali ba casing se somewhere either Hegde commissioner nikhang de supreme court appoint to Hegde commissioner nikhang de the family in high court to move to at the behest of the petition high court district just inquired over case the national human rights commissioner already examined over casing high casing the individual officers they did participate high court district just had inquiry the army ki makari counter evidence file to any madida informant or police personnel army personnel the witness when jawan pineva in the way my fully participate to aduga boyness this the period move to riba koi small state representative ne koi individual capacity koi represent hogde hai potudi adu potudi sumdabra ni khale aduga somehow hadi see amor of the entire dem say constitutional crisis ne hai bo thambada toidona landabra khale hai army institution yam discipline force ni aduga moibu represent toriba attorney general aduga minister of defense ki represent toriba sina moigi behalf the case thengnara matung da various observation the various evidence value me am do examine tor matung da the commissioner prima facie laire da establish tor casing aduga high court na tor sing adu NSRC na tor casing is prima facie do laire bina fazana law gi matung na matik chaba FIR section palaga investigation toro the investigation the outcome do charge ki form the lakwa yabai na closure report lakwa say for example huzik ba the CBI investigation to the case nipan muk loire so the case to moina
charge sheet file tawi aduga case ani the closure report pi ba that means evidence later ga di adum closure report pi tamni adu is a matter of right for the family protest petition to amaduna is kenogi family gi keno the wish the family gi port lai aduga sumaina keno na army officer bayam pujalaga akoi individual capacity the move to ne heavy post is very unfortunate aduga on the other hand one of the police army officers who in fact moved to the Supreme Court literally opposite there is the sign to army sohum jiminung the sam khara hen badi same battalion amadagi neba and it means there's adum influence mogi within the officers in of the influence taromoi haibigi posu koi haida chinga da busungam de okay break timing ge yorom ne doina amtang ga thamjaram tai wari pore patagi basanta tagi khara hen hangbai marum se maruina ke hetare kuina thengnarakpa aduga ibang gisu council human rights amawena su aduga as a whole professional advocate amawena su aigi last su ki break in one question se maroina hojik 1528 cases ti file torokpani as a whole but somewhere documents ki karigi some lapses aduga pirakpa documents tu kitang amuk merit khara watpa watabagi karigi maram orakanda lokhatpa du gi khara khangal isi khara hena फजन चे चांग सूब साइगी जुडिशियल इंक्वायरी स्टेट की साइट की करेगी चथकीबा समवेयर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की साइट की करेगी फजन एग्जामिन तौरब सिंगी करी याना कैटेगरी खर दिखाई दिसिंग से मसिंग यामदुना मरम ओरकांदा खराना लोखलगा येंगसे येंगबो नत्रगना साइ तामोन ताकबिबा डॉक्यूमेंटेशन करी क्रासिंग से खरदि दुम वाटपा लैहौदबा lang adai gaidare adum gongkom judicial inquiry ki tawkidaba national human rights commission ki mi sudum lakhidaba adugum cases mayam di yawba adugumagi kano su khara yawbras 1528 no in fact kind of writ petitions the year is a in category ani ne ko ahan ba ifam thaw case da ahan ba 62 case incident ge victim masing na 83 mo ba compilation no yam detail compilation no tawi aduga sije aduga remaining cases in the magi just kind of data in annex to ne ada Supreme Court na sai kind of so ko gi kaka Dhanakumar sun takuiba kind of 2018 gi 2016 gi July gi judgment sida 152 is minor yam the accurate daba aduga kind of information su daba mayam yawe aduna madu Supreme Court na kind of petitioner da direction ti piraga madu kind of family member cross check to madu yam accurate data ama pikol onai ada high is 1528 minus 62 means basically 83 lokho ke budri khai doga porto neba adu hoji lemori ba casing me ante compile to kono so amna 650 gumba casing neba ko 650 gumba case da category mayam khai de category se da hoji commission of inquiry ek ki makha da state na constitute of commission of inquiry ek ki makha da examine to proba casing adu high court family da richalaga to casing adu Supreme Court adu hoji national human rights commission na local case examine to proba casing aduga kind of family na case bakri to adu in the form of written kind of complaint of casing aduga huziki complaint to hogdaba iraga dipi daba orally koi pay encounter na verbally complaint of casing aduga huziki I complaint mu to category se matang examine to roki stage ne huziki ahan bada tawri se huziki category hum se clear reba competent forum man examine to roki casing ado once prima facie fe encounter ga dimadu investigation to was adum logi ki tobom thokoneba aduni hujik ahan da Supreme Court na kind of CBI the direction piraga SIT miselaga yana na paikhala iba step by step matang paikhala kini haibagi hope to ne tabo dhanu ko adal laksap se break ke matung lakse ke tam break ke matung the impact news ki man hone yengbi ba punama ke phamda thun pudun lakse ke impact news mi yeng ta dun lebyo break ke matung yengbi ba punama pom ko na taram nok sari tamo dhanu ko ma paikhala iba investigation sing se CBI su karim ko anda delay se chap cha na madumang na officially thamba no dina tabada police ki karigi moina thigalu kanda police ki casing kaising resta toromba kanda FIR chalamba kanda lapses mayam themnabda makor su reinvestigate torpa kanda handicap su adum di ohen bai sam naraga aduga karim kanda nasai gi husik hairiba pay and content le dikhangba aduga madu kai chap chana madu complaint to hoba dagi madu gi magistrate inquiry state kit karigi thakta to su to ri to hoba thokti thokiba sigumba mayam singi khara lapses from multiple factor haibada ta moisum samna rekanda aduna maram orakanda
CBI na so amu ri investigate amu hang kanda more to handicap amadi thon brasini aduga delay se adwai su tasengna thokpa jala natragana taseng na in khanbada delay to boy se CBI gumba yamna premier investigating agency amagidi amrom da hadi kitang mai chopati thapti thabangni ai tongngam dong mande adubu CA suram daba documentation fazal leram daba FIR fazal chalam daba sigumba yam sena so atugumba maram mo henabagi fibam do hen bras सच में कहनो ने सिमतांग ची कितंग दी कॉम्प्लेक्स हो रे अतो ngasagi support ki tu da han la ke please internal support lai brai question do akoi besantano de hai re kano please supplement do na moi kan to wi openly ki attorney recruitment support to equally adno government support to bani na yam open no re na habi re ko ade kitang reservation na chang ko thamjani buna please go ahead tam Attorney General ji lapukanda ma written statement amata file tawdi aduga mana sumaino ai support to widi haraga at the same time ma piu comments any number 1 sigi prayers in a apex court ki kanoda function the bias where ko le ba koi allegation to ge have wakal leti have number 1 number 2 the mona have ji CBI or CBI SIT na investigation to the bias or ko le have gumba singba ko allegation to legiti have ko na admit to ri ba ana in khajaw the attorney general to se after all accused or ba ha ga target or ba ha ga ko police personnel khang this army personnel khang this security personnel kambu accused or re ka na charge to ri ba na traga so called accused or bro the examine to kambu se mas government ke aam to oi bini na moibu moina tawru thabak te hete hundu pusu ya daba kana kan khalu su ya daba adu balance hamada moi support hape to bodi mala ke to busu oi gedra ai no male ji okay observation number 2 army personnel chahum mugna to buse so besana nga sam ko to hu chumi chahum maximum da mi cha ma khri hen only one single battalion gi ne ana army manung du officers in khara he na kano to ba reactive oi ba gedra proactive oi ba gedra adu kambu moi kano moi turf ai leidra turf se kanin mo kambu adu ko jum yaw do nate ana officers in khara na injan mo khosam ji yaw but army as such ki di general bipin ro na hek file to biba pungui bi da ni matung na si to thongti na mai gi ne ko chief of the army staff na message mo gorte to si ko army personnel to si to thongti na mai gi sigum je le je ba na so matang si se government ke arm sing na to thabung ne hek hundu pusu ya da ba khara gai su moral support to ta ba at the same time achumba pu thok pa da su palhaning da ba gi pot ma dum yaw bra si ma tham je ke number 1 adagi number 2 dang sai CBI gi investigation matang se hai chumi yam thieng ma matung da adi case ma investigation to di yam fresh one to na khoi di na advantage le ado hujik tawri post di yam ku ira matung da sahi ge nam gram matung da tawro po pon ma difficulty di mayam le gani but at the same time CBI na lawri bi matam ji kitang sangol labra in khale ado hoi maybe difficulties choi le rong ni kuishal abnina re investigation but at the same time the delay matam su khare taken by them adu su kar sangol len khale maybe ngasagi CBI ju police personnel ngatna man to bunina uniform gi affinity am sum lebina khare reluctance khare leba yaraga di matam ro hoje gi sunu ngain to bugum bkhare le madi ai but supreme court na sauri se dai dene ba ngasagi NPMHR Naga People's Movement for Human Rights ki case as home legre thanagi mother supreme court na yam clear directive pi khab ne ba sigum ba serious human rights violation lakpa loss of life lakpa sigum ba case la aga di top priority is yari thuna investigation conclusion for kadam ne direction leina tap thai hai bidane supreme court sauri tap se amuk tane te thingang character tap paise mulle tap pe na masigu matang kan to na ma adu gi asau phung do pi expression no ne to report okay da adna inga sa hajab do actual investigation the supreme court retire interfere to bolte supervision ne adagi moi gi kano gi da lower court na trial cha thaba da kai da interfere to do nate rather moi da mapangan hapne no to to free hand to nang to hun to na to na mapangan hapne kai no akhona nga ai akhona supervise to
free hay di nang tong to hay na to ba free hay di nang on sinari ba tax tu pak to pada kanam ta na influence to lanu government da ki su interfere to loi to bu interfere to loi noi to bom tu to na sum ko nang ngak lo wong pi ga to hon ba thau ta tapi na so na maya thon bai wani asuk maya thau lo to kari tapi ro mi sam sam ngare ka thank you to taw gen swai gi lak pa kan 1500 ti ibang gi site file ti taru khre hujik khara kupna khanar ko dai te केसे सम कैटेगरी खरा दिखाई कैटेगरी ngai adum judicial inquiry state ki thak ta thak magistrate inquiry police ta timely complaint to ba aduga manipur human rights act su morom da di matam kayam su mu lai rudaram ne morom da di so ida thok ki chapti man ba oi ba thawgen adubu ko share sum u se magistrate inquiry bu ro judicial inquiry bu ro thodom thokra kan da mihat ma thokra kan da tiyan bagi po se public ki side ta ge agitation se yam kala kanda khang bangam trakanda tobu ngak ni haijari ba khang na tobu dim tanate magistrate inquiry bo ro aduga judicial inquiry demand to di magistrate to kiba judicial sina kar tang su gi manipur da aduga national human rights commission gi kari gi interference intervene to kiba case chu dung khar tangi swai de na karai da no ma thogok ti chapti mana gi ba aduga matam chana complaint to hok da ba adagi bi sang sangal lejada da protest su kalau da ba judicial chu manung sangal chalok da magistrate chu jog di to hok da ba swai da justice se samwa karai da no ma thokti thokraba aduga justice phangoi da phim moi ubibra natragara kitang ama leidana ko category se khairak pai matang si wari da aina observation sir adai matang du di kana da case asuba thobuk wathuk sigi matang sida wakat hogdraba adagi thengna hogdraba dikti matam se yam sang hogre haidare sir na habi mayam je adugo mayam du di ai hojik amuk nong puthokpada madu di ai di khara pharak tagadaba aduma togdaba mala sai sir na hariba michang sangale jedaba adagi yam kanna lohogdaba khotaba aduna adumani inquiry sathagidaba adagi oi case ti lokholongani case lokholaga masi matang jodi ai basantane hana khangani hai case mi ama sirakanda asibe mi du accuse ohen bagumba khoi manipur lairamba case phoklo khatse sumba mong su yam leigreba adu ba mayam du matam chana ningshal hogdaba adagi michang sangga leitadana support leitadana law hogdaba demand ta hogdaba adugi ma mayam du di kitang di adu pharak tarne adu madi amadu pothoro podu adu hojiksu thamadana kumar na su haigiba ai adu ai kitang ai haningo please go ahead CBI gi thabak yam tapthai je yam di tappe adu kari gi tappi bno haibudu su ai basantari gi oina madu kitang ju mayam khamina ba kan noi do male adeida akoi press sida 2006 ki 8 ki adu mayam gi ari ba record mayam putho on CBI na tak pa sida akoi press jo ko ko ngaw ba asi effectivity haura pu kuidri banina effectivity kan na pressure di lakte so dum la e di khang si di dum paka ta thare aduna CBI na natraga state police na case lokhat pada khara mong marin chu hogdawa adum mayam amdu leibaduna CBI su jiksit thigat pada makok sing ngawbra kana adum ba phema ma di leitaba nateba thengdaba mayam leisi ati ataba maram asai kana tawadana kumar haiba CBI de leisi su police ngakta ni akoi security force ki mi ngakta ni na moi mi ngakta ba kitang moi su no aitaba khotaba dum problem badi ya ba bo case mayam se sagat na ba aran ba thaba ama leigre di khang kanda madu sagat na hona ba da CBI su yamna wa ba male ado waraga akoi da su press da su akoi da su wa le akoi gi record mayam se su kari haidare akoi swai gi mase ai individually kano ge haidare sangai express thugai ri ani rak di su re lambi thugai ba gi ama thugai bi yo asing ba gi khabar gi file dong ga loina ba gyamen ta tro bane ada CBI na sai da thikalo pio na takat pa da akoi su ko ngaw ai hona da masi pi na ba hona masi sangai express ka gi wa na te ate media house da so dum mase file phaktat pa file du masak mayam thoga case mayam se masi gi masak mayam se ate atopa site gi su lorom gani ko ado khabar mayam da gi talak pa se da khoi su ko se ngaw re ba kana da
मतमदुदा थबक तौगिबा रिपोर्ट फाइल तौगिबा पाउमी सीगिबसु यावरे पाउमी सिंगमदि पथागिबसु यावरे अदो मोइदगी अमु हंगटपा फोगटपा मोइना अमु कौरग मतमदुदा कनाना रिपोर्ट सि कनाना फाइल तौगिबनु तौरा अदु थिरपददि होइदसु याम वाव फिल्म अमा मायोंग ने अदुनदि मसे रामधर कुमारना हाइगिबा केस हाइजिदबु फोंग सारेंगी अदो आइदुदा सुम अदो आइदा थिगटपा इंक्वायरी चथबदो अदो आइदि नुंगाइबा अब सहीबु 2006 की एक्ट की अदु आमामांगी केस में याम जि थिगट लाबदि खरदि अदम वाब ताबनि मसे हायदना ए सीबीआई की मिचंग चंगबा आई अदु मै वाजि लेते तौबदबु मतम चाना थबक तहौदबा मतम चाना लोखल होदबदुना खरदि थेंथबगी मरम से खरदि ओइनी ना आई अदु थमजगा थैंक यू तमो बसंत आइना ताकुना हंगनी बमरोइना सीबीआई की दिलेसिमदी बसंत होइना सुमखरा तोइन थेंगनबरिना दुगी मरम चावपा चाप चावंग नत्रसो दुगुमबमदे दुम खंगदि खंगने दुगा समहाय कराय नोमा डिफिकल्टीज खरा मायोक नरे हाबसिदी अदुम फील तवी एंड एट द सेम टाइम थेंगमन बदी खरा हेन हाइतै खरा हेंदोंग थेंगबदुना ने मरोम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट फोक लई याददना लाउथरकपा डायरेक्टर कखोलकांदा अदुगी एरिया दसु लेरे अदुगा समहाय कराय नोमा खबर की करीगी रिपोर्टिंग पाकलक पैसे तसेंग हारदी नसाई एनकाउंटर की करीगी केस हारदी नंबर 1 ददी पुलिस की तलेहिबा एफआईआर सिंग करी सिंग केस रेस सिंग तौगिबा सिंग दुगी दु फंगगा चपचान फंगगादी समय कराय दनो खबर इरोक्ता सुम याबने खनबि ब्रन तका बैलेंस तौगे तौबुजाला खरेते सेंग वारब जाला होजिक सीबीआई ना थिगलिबा केस निफु नि थोइमुक्सदि I think there are enough documentation. Okay. The Commission of Inquiry already set of documentation to our neighbor. Already kind of inquired over case neighbor. High Court moved to district judgment of inquiries. Inquiries is documents already there. NSRC to was neighbor. And document mayam to give basis the kind of just about the minute forum moment either Supreme Court appoint to commission of VI adagi commission of inquiry ek makada state and constitute over judge amakalaga inquiry to case way high court chat case way any sort of way see I had enough documentation like adu sigi basis the already sigi forum things in a prima facie fair encounter like and monetary relief fikraba adu state nasu kind of high court ki order the national human rights commission ki recommendations singa comply to compensation pigraba case ka tane adu sigi basis adum tasengna thawai hakchang yang tauge haina investigation torgadi dum ngamgadran khale yamna slow pace to mathau tade yam quickly chathabu yani habani aduga document hujiki paikhat liba sing setedi documentation kari kra lapse soibagi thodona madule rangbodo one day habani last round se tamodon kuma please hujiki मोदे डिफिकल्टी लई है से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लई तब डिफिकल्टी लई भी है अद हाय 62 केस की मनु 15 नमदी जस्टिस हेगड़े कमीशन ना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर की 66 अब तो विदना मधु की द 15 केसेस में क्लियरली मसी फेक ने हाई ग्राउंड ने ओके जस्टिस हेगड़े सुप्रीम कोर्ट जज ने कर तो इंडिको क्लियरली द इज माय पोट जाउ ना हाईवे यारो अदगी 31 केसेस में नमु नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ना मसी मनम चाहते कर तो विक्टिम की फैमिली द नत्र माई लेसु किन द कंपनसेशन पीओ ना कंपनसेशन पीएन ग्रो केस ने वो अरंग से 15 + 31 46 केसेस दी डिफिकल्टी पंगले लेवन थोकते हैं यस हुजी पाइखे लेसिंग से अतोप जगह नत्री हुजी के हाइवे एरिया दुनी अदुनी एरिया दुने पाइ अतो डिफिकल्टी से तसेंगुदे लेबम थोकत्री अदु मंग सोरम बे सुप्रीम कोर्ट ना खरा हेंदोंना थेंगमले मसिदी यारोय कायना ऑब्जर्वेशन पिरक्थ्रिबा कन इंस्ट्रक्शन पिरक्थ्रि सिंचे तावगन लोशलकपसे मरोइना हुजिपुदी का हाइदी हाइनरे खबर नुंगो थि थिबकी मथौदुदी हुजु असि लेरिबा हानु पाइबा सिंचे इनफ डॉक्यूमेंट्स अदुगा इनफ एविडेंस लोइना हानु पाइखलम केस कांगनि इवन कंपनसेशन पि यावग्रबनि असवाइसिमा थोइना कछु डिफिकल्टी याम का हैना लेगदौ मानदे हैबनि तावगने हांगलकबा अरोइबे क्वेश्चन से ngarang sum human rights karigi sum haina bada maroina akhoi manipur gi park thing bakanda sigi ibam na thangali petition tawba case fake encounter case paikhaliba aduga akhoi gi judge akhoi keno sida yauriba uu lalit de aduga bimadan lokur se retire tawni haina ta in thabda december da swai area se su victim ki side ki haite sam na kan ma khara hena khangbi bane khara hena obi ba haite morom da khara hena so sigi keno sta ado justice he hujiki judge keno si retire to khibagi matam laksalak pa sob su ate premium thangal ki diliem su balan ba ma si chakragadi sama krai no ma
प्रोसेस से खरा है नमु स्ट्रो पेस हो पुया गाई फाउ से तामो कमाई ऑब्जर्वेशन थमिने आई मसी थोइदोना मदुगी लेदो मानदे लेदो दि मानदे जजी लेवल से लोना बक कनोने हेता ओइबे याबा कन नते दगी सुप्रीम कोर्ट की जज मना मदुना apa pathagraju ama lakpaduna madu ai masi tapthan ge khot ke gaina tawju ke ai nungai ga daba manjum bande to kane ha gi adu magi integrity du di ai jasum da laini di ai thaju de madu mukti thank you basanta check medium tang no bitai kari observation thamne same question then gan even the justice looker in fact mema December the retired or ni adu judgment ani mana little pastor me no just adi obviously ma ताम नो रिटायर तो ताम नहीं द जज मदुम लाकनी अदुगा सुप्रीम कोर्ट फमी जज सिंग नदी मखोगी इंटीग्रिटी द कंप्रोमाइज तोरगा हादि विक्टिम की राइट टू नो द ट्रूथ अदगी मागी जस्टिस की पोर्ट दी कंप्रोमाइज तो नहीं हाबी पोर्ट दी आई एक्सपेक्ट thank you तामो धनु कुमार दुगा तामो हुगेन अदुगा बसंत ngasi big news to lak badu ngasi gi manu huna chima pung phan bai tum tai ndo chala puta kai khamnu jiru case ahum pu am kana tagat chai ngasi gi damak ta impact news ki manu huna batang se lusan jab tanja jorle adu bulamdam se tholi ba thodo adu kya gi marik chumba report ki damak impact news miyeng ta dun lebiyo